Tine twarikia kumuramura magatheti na Njoroge wa Githinji. Ino ni ndereti ya mbere ya rucini rwa umuthi na thiini wa studio tuna mheshimiwa Kanini Kega akoretwe mubunge wa guthurwa maito meri itura ritagwo Kieni riria riri thiini wa county ya Nyeri agacoka rita riri kura ciaga kuigana cia githurano kia mwaka muthiru arathurwo gukorwo ari mubunge thiini wa bunge ya East Africa kana Africa ya irathiro. Tunake thiini wa studio ni wa kiama kia Jubilee kiria turaigua uria turakigua gitarie na ndeto iria mheshimiwa we mwenyewe gwikora gitwira niki kiraria kiria kingi na niki kirathie na mbere kiama-ini kiao kia Jubilee. Ugikorwo na kiuria kana mawoni ni ciuke namba yakwa ya SMS goko studio ni 22488 aundu mwana yakawaru mundu ena yakawaru yakwa tashirwa miharati irogo wako gewe Kosovo Ken wa Muthithi mundu gwetwo Njoro Pesa ndagitari Geshwari Adashun yari yakwa yakawaru mundu ena yakawaru agikohe kiuria kwenda kuria negiuke tondu nie kiuria giakwa ndaugira gikoragwo gikimwe tu kwi mugeni